Tērā tētahi pire āmema pāre mata kāore anō kia whitikina e te rā. Hioi ko tāna kaupapa me whakamana ngā tarika wanatanga me ngā kaunihera ārohe i te reo Māori, mā te hiki ia aia ki te taumata e noho ana te reo Pākehā. Mā reira e ai kia Kelvin Davis o te rōpū tōrangapū o Reipa, e Māori ai te noho o te reo i tēnei whenua. No mai, haere mai. Kia ora koutou. Haere mai. He ao kōrero Māori. Koe nei te whāinga nui o te pire a Kelvin Davis. Whakarongo mai ki tēnei ori o ngā toki mata whauru e tēnā hāte utu mo te reo Māori ki te kore tātou e hāpai i tō tātou reo. E ai ki te pire. Me orite te mana o te reo Māori ki tō te reo Pākehā i ngā tarika wanatanga me ngā kaunihera ārohe. I runga i te waia. Kia ora neira. Mā te pene. Ngā tohu taone me ngā pānui. Kai te titiro nā kākāriki i aia me ona pānga ki a rātau a ke kaupapa. We are a fiercely monolingual country in Aotearoa. Unlike everywhere else in the world, we're an outlier. We need to support our reo at every level. And if this helps by doing it through government departments, then that's great. Engari ko tā te kāwanatanga, kārehe kiko o te tohu ki te tangata. Nea ko i te reo. Kei ngā whānau ke te oranga. E hara mana te kōrero tohu ki te kāwanatanga me pēnā, mā te iwi whānui. Ko tāku tino hihia kia tautokongia, kia hāpai te reo Māori, kia kōrerongia, kia rangohia te reo Māori, ahoko kei hea tātou te iwi Māori. Āmuri ake i te kōwhiringa pōti o te motu tauatua i te pire ki mua i te whare. Heoi ko te mate ke, e kore pea te kaitito e whakahokia mai. Ngā hui Wade, te karere.